Nakabenta ki khobor ke baman kasngi subscribe yo Antor News. Kublaya pi baro gini kiloki kubor bamta kasi. Kelas sangut bat mensau sis pangun ka jeng accident kalau North East Express kebadan hadu arkuwe ke benta habihar. Kani ke accident kelaja hajan Raghunapur station habihar haka karwe tarik Oktober haka pur kendai baji min bat kelasim no ya sangut kijing imbrio bala mensau sis pangut kibrio. Kipulit bat kibrio ke basa haka te kajaka kilami banyarap bat penmi ya kibrio kiba mensau bat kibasakot haka te karan. Lai thuru baya kitu kibrio kibala mensau jor lapen kitno ya ki syaka iem kebadan hapatna. Lai thuru baka sorkar kelapen bet ya kawei kadal ya kitu kibrio bat penpoi ya ki syaka jaka kiba kitmu banlen. Lai thuru baya kadau jo kajing accident kate kadal kisah pentin ondala ada banyarap ban penmilun ya kibrio kibadang sakot akate karan.